Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Reforma protestante nishkaka kay pichka yuykunatami katirkakuna. Y Diospak shimilla, mana huyipakta huyashkalla, krinalla, Cristolla, shinallatak Diosa allinishka sumagyachishka kanata. Chaymi hatun yuyka karka. Himalayatik ñukanchikka Diosta riqsitukunchik. Shinallatak Himalayatik sumaq kawsayta charitukunchik. Tarpunamang rirka, aji tarpunamang rirka, Dios pashimita tarpurka. Shuk parte muyu rumi piur marka, Shuk parte muyu rumi piur marka, Sabi jak pichakirka. Shuk parte muyu kasha piur marka, Shuk parte muyu kasha piur marka, Aguardish pawanyor kami. Shuk parte ashi ashpa piur marka, Shuk parte ashi ashpa piur marka, ashi grano purkur kami. Shungupi imatayu yangi, Kambak shungupi imatayu yangi, Dios pakshimita uyashpa. Shamupashuk imanalla, huyak Dios bendeciachun, pagi kay tiempo ta chikanchishkamanta, kunanka yuyarishunmi kay reforma protestantica, imamanta tikmayvalihkan ñukanchikpaq. Tawkakunami mana kaytaka riqsinkuna yachankuna. Shinapish ñukanchikka kaykunata yuyachina yachaqchayanami kanchik kay punllakunapish. Kay reforma protestante nishkaka shuk huchachiwanmi kallarirka. Kaytami Martín Lutero, shuk monje Alemania llaqtamanta kay yuykunata churarka killkashpa shuk iglesia punkupi. 95 tesis nishkata killkarka shuk 31 de octubre 1517 watapi. Kay killkami karka latín rimaypi. Kaypimi convidakurka parlanakunkapaq rimanakunkapaq kay indulgencias kunata hatuna hawa. Chaymi shuk negocio shina tukushka karka ashtawan kullkita lluqchinkapaq. Kay indulgencias nishkaka huchakunata perdonankapaq shinallatak purgatoriopi ama yallitik sufrichun kishpichinkapaqmi misata ruqkuna karka kullkita cobrashpa. Kallaripika kayuyka ima hatun shina mana rikurirkachu, shinapish tukuripika shuk hatun movimiento, shuk hatun kuyuchishkami karka kallariman Diospakshimiman Bibliaman tigrankapaq. Chaymantami kunanka mayvalih kan ñukanchik kaykunata yuyarina. Chay punllakunapi chay reformadores nishkakunaka kaytami yuyaypi charirkakuna. Ashayachishkami kan 5 solas nishkakunapi. Yaya Diospaq shimilla, mana huyipaqta huyashkalla, krinalla, Cristollapi, shinallatik Yaya Diosami allinishka hatunyachishka kanakan. Chay pichka yuykunamantami shayarirkakuna kay reformadores nishkakunaka. Chasnakaqpipish kay reforma protestante paq kallari hatun yuyaymi imashinataq Yaya Diosta ñukanchikka riqsitukunchik. Shinallatak imashinatik ñukanchikka Yaya Dioswanka kasilla sumaq kawsayta charitukunchik. Kay hawa rimanakuy parlanakuy tiyarka siglo XVI pi. Kaypika mana shuk mushuk religionta kallarichinata mashkakurkakunachu. Ashtawanpish iglesiapaq kallarimanmi tigranata yuyakurkakuna. Kallaripi imashina iglesia kashkaman.
ya Dios pakshimi Biblia tukuy imapakpish mandajkachun churashpa. Chaymantami nirkakuna kallari yuyika ya Dios pakshimilla balishka kachun nishpa. Kay iglesia tradicional, iglesia católica romana pika, kishpichi Jesucristo tachaskrikakuna, chinallatak Virgen María tachaskrikakuna, chaypa washaka tauka gentikuna, kawsaypi alli obraskunata rurashkamantaka Vaticano nishkami agllakuna kashka paykunaka santos kunami nishpa. Paykunapak alli obraskunata rurashkamanta. Chay alli obraskunata hapishpa mikutin papaka mayhanmanpish kujkashka perdonta amayalli sufrichun mayhanmanpish pasachik kashka. Chaymi karka kay indulgencias kunata hatuna nishka. Kaytaka kawsaypi amayalli sufrichun, chinallatak kay purgatoriopi amayalli wañushka almakuna sufrichunmi rurajkuna kashka. Kutin kay mana allikunata Martín Lutero rikushpami, kay 95 tesis pika chaykunata huchachishpa remarka. Iglesia Católica Romana paykuna imata rurana paykuna imashina kanapika samarikkunami kashka ya Dios pakshimita Bibliata yachachishkapi, chinallatak tradiciones kunapi, chaypu washaka tandanakushpa chay concilios nishkakunata rurashkakunapi, chinallatak papapak autoridadpi. Paykunapakmi papaka imapi mana pandarik. Chashnakakpipish Martín Lutero chinallatik shuktik reformadores, paykunaka ashtawanka yuyachirkakunami ya Dios pakshimi Bibliapi ñukanchikka tukuy imapakpish samarina kashkata. Ya Dios pakshimi Bibliami tukuypak hatun mandak kanakan. Chaymantami nijkuna karka ya Dios pakshimilla solo escritura nishpa. Martín Lutero minijkashka ya Dios pakshimimi ñukanchik mayhan ima yuyashkapak hawapika kanakan. Mayhan hintikuna mandakkunapak imata nishka hawapika ya Dios pakshimi Bibliami tukuri shimitaka charinakan tukuy ñukanchik kawsaypika. Kayka nishaninmi kay punchakunapakka kikinpish ñukapish ya Dios pakshimika Diosate yuyachishka kashkata krina. Segunda de Timoteo 3:16 pinikushkashina. Dios kishkachishkaka tukuymi Diosatak yuyitakushpa kishkachishka. Chashnakashpami yachachingapakpish, millayta rurajkunata rimankapakpish, kunankapakpish, kashkata rurajkanata yachachingapakpish alli. Chinallatak San Mateo 5:18 pipish ninmi, hawapacha kaypacha tukuringa kamapish, tukuy mandashkakuna pajtakunkallami. Shuk puntollapish, shuk shimillapish mana chingaringachu, chashnatagmi kanga. Ya Dios pakshimi Bibliaka ima pandata mana charinchu. Dios pakshimi Bibliaka mana ruranchu. Chaymantami kikinpish ñukapish kritukunchik ya Dios pakshimi Bibliapika. Salmo 19:7 nin, mandak Dios mandashkakunaka almata samachik shimikunami. Mandak Dios pay munashka shina kawsachun yachachishkaka yanga runakunatapish yachaysapata ruragmi. Salmo 12:6 nin, mandak Dioska imata nishpapish chaytatak ruragmi. Paypak shimikunaka ashpa hornopi kanchis kutin rupachishpa tukuy mapata anchuchishka chuya kushki shinami. Ya Dios pakshimi Biblia hawapika ni mayhan yachachik, ni mayhan pushak, ni mayhan michik mana kanachu. Rikushun Apóstol Pablo imata minin Gálatas capítulo 1 verso 6 manta 9 kama. Dios marikankunataka Cristo mana huyipakta huyashkamanta kayarka. Kankunaka ñamayta paymanta karuyashpa shuktak alli willayta katikukpimi ñukaka achkata mancharini. Shuktak alli willayka mana tiyanchu. Cristo manta alli willayta kankuna yachakushkatami pandachishun nishpa taukakuna shuktakta yachachishpa purikunkuna. Ñukanchik willamushka alli willay imashina kashkata allimi yachangichik. Chay willaymanta chikan shuktak willayta willakka ñukanchik purallatak kashpa hawapacha ángel kashpapish hatunta llakichishkatak kachun. Ñanishka shinallatagmi kunanpish kutintak nini. Kankuna chaskishka alli willaymanta chikan shuktakta yachachikka hatunta llakichishka kachun. Kay edad media nishkapika mana pipish ya Dios pakshimita rizaytukurka yachaytukurkachu. Kay Iglesia Católica Romana llami paykunallami Dios pakshimitaka yachaytukurka rizaytukurkakuna. Chashnakakpipish ya Dioska payllatikmi yuyachishpa kishkachirka
kikinpish ñukapish rizaytukuchun intenditukuchun. Kunankapagi ninami kanchik ya Diospag shimitaka ñukanchik kikin rimaypi charishkamanta. Pagi nina kanchik misionera panikuna, misionero hukikuna, kallarikrikuna ya Diospag shimita kichwapi churashkamanta. Kunan ñukanchikllati intenditukunchik ya Diospag shimita ñukanchik kikin rimaypi charishkamanta. Salmo 19:8 nin: Mandak Dios mandashkakunaka shunguta kushichik, alli shimikunami. Mandak Dios imallata ruri nishkaka chuya ñawitapish paskagmi. Salmo 119:130 pish achikta rikuchin nin: Kambak shimita yachachishkaka achikyachishpa ñanta rikuchinmi. Yachay illaqkunatapish alli yuyayukta ruranmi. Diospag shimi Bibliaka achikmi kan, ñukanchik mana entendishkamantami amsata shina mana entendipag shinata ruranchik. Shinakakpipish ya Diospag shimi Bibliaka paktami kan, kikinta ñukata kishpichinkapag. Kikinta ñukata huchamanta chuchishpa Diospaglla kawsachun yachachinkapag wiñachinkapag. Ñukanchikta kushichinkapag animachinkapag. Ñukanchik iglesiata imashina pushanata yachachinkapag. Cristo Jesuspagman apankapag pushankapag chinallatik mushuyachinkapag shuktayachinkapag ñukanchikta Cristo Jesusman rikchak kankapag. Chaytaka huchayilla Espíritu Santum ruytukun paypag shimita okupashpa. Chaymi nin Hebreos 4:12 pika Diospag shimika kawsakmari, tukuyta ruytukukmari, ishki filuyuk ima espadatapish yallimari, almatapish espiritutapish mukukunatapish tullu ñutqutapish chawpishpa yaykunllami. Yuyipi ima tiyakuktapish shunqu imata munakuktapish tukuyta rikuchikmi. Mandak Dios kikinta ñukata ayudachun. Tukuy ima yuykunapag hawapi, pikayta chayta nikunkunapag hawapika ya Diospag shimi Bibliata kallaripi churankapag. Bibliapag kontra imatapish nikukpika kikin ñuka ninkapag tukuy runakuna llulla kakpipish Tayta Dioska pay rurana tukushkataka tukuyta paktachikunqallami. Katikpika rikunchikmi mana huyipakta huyashkata. Iglesia Católica Romana pika ninmi mana huyipakta huyashkataka ya Dios ñukanchikman kujkashkata. Chaypakka ñukanchik allichirina prepararina kashkata nin alli obras kunata rurashpa. Chaytaka chaskitukunchikmi nin sacramentos kunata paktachishpa, bautismo, confirmación, penitencia, shuktikkunata. Chaykunami allichin nin ñukanchikka ashtawan huchayillaqkuna kankapag, ashtawan kashkata ruraqkuna kankapag. Shinakakpipish ya Diospag shimi Bibliapika rikuytukunchikmi mana huyipakta huyashkaka Dios kushkallami kan. Ya Dios imata mana suyashpa ñukanchikman kishpirinata kun. Ñukanchik runakunaka llakichishka kana kakpipish pay huyashpalla ñukanchiktaka kishpichin. Ñukanchikka tukuykunallatak condenashka kanapagmi karkanchik. Shinapish mana huyipaktapish huyashkallamantami kishpirinata kun. Efesios capítulo 2 verso 1 manta rikuytukunchik apóstol Pablo kayta nin: Dioska kankunamanka mana kasu huchayukkuna kashkamanta wañushka shina kakpiraqmi kawsayta kurka. Ñawpaka wayrapi mandaqpaq munayllantami kasuq karkankichik. Chaymantami kay pachapaq kaqkuna shinallatak mana allita rurashpa kawsarkankichik. Kunanpish chay millay supayka Diosta mana kasuqkunatami mandashpa millayta rurachikun. Ñukanchikpish ñawpaka paykuna purallatakmi karkanchik. Chaymantami paykuna shinallatak kikin aycha munashkata paktachirkanchik. Kikin aycha munashkata yuyayman shamushkatami chaytatak rurashpa kawsarkanchik. Chaymantami paykuna shinallatak Dios fiñarishpa hatunta llakichinapaqlla purikurkanchik. Shinakakpipish Tayta Dioska yallitik llakik kashpallami ñukanchiktaka tukuyta yalli hatun khuyaywan khuyarka. Chaymantami Dioska huchapi ñukanchik wañushka kakpiraq Cristota kacharka. Paymi kawsayta kurka. Kankunaka mana huyipaqkuna kakpipish Dios chashna huyashkamantamari kishpichishka kankichik. Cristuwan shukllata rurashpami ñukanchiktaka kawsachirka. Chay washaka Cristo Jesuslawantaqmi hawapachapi tiyachirka. Tayta Dioska chashna imawan mana chimbapuraypaq yallita huyaqmari. Chashna mana huyipaqta kakpipish Jesusmanta hatun huyayta ñukanchikpi tukuy tallishkataka shamuq punllakunapimari rikuchinkapaq tiyakun. Mana kankunallatakchu kishpirishka kankichik. Mana huyipaqta Tayta Dios huyaqpi
Krishkallamantami kishpichishka kankichik. Chaymanta chayka Dios kushkallami. Pi ama hatun tukuchunmi imata rushkallamantaka mana kishpichishka kankichik. Diosmi ñukanchiktaka kashkata ruqkunashinata rikun. Diosmi ñukanchiktaka ima huchachita mana charinchu kashkata ruraq shinata rikuchin Jesucristo manta. Paymi ñukanchiktaka misimanta huchamanta karuyachishpa paypaklla chikanchishpa charin. Shinallatak paypak wakunashinata chaskishka. Kayka Diospak favormi, paypak huyaymantami chayka, Cristo Jesuspi. Kutinkaytaka ñukanchikka chaskinchikmi krishpalla. Chaymantami kay reformapak shuktik hatun yuyka kan krinalla. Krinaka mana kanchu shuk obra. Diosmi ñukanchiktaka huchayukkuna kaqpipish payka ima huchachita mana charinchu nirka. Romanos 1:16-17 nin, alli willayta willanataka manataq pingarinichu. Alli willayka tukuyta ruytukuq Tayta Dios kushkami. Chaymanta chay shimikunaka Israelkunataraq mana Israelkunatapish mayhampish kriktaka kishpichi tukunmi. Krishpallami ñukanchikka kishpirinchik. Verso 17 nin, kay alli willayka krikllapi Tayta Dios ima huchachina illaqta runatami rikuchin. Chayta krishpa kawsachun nishpami Dios kishkachishkapika ima huchachina illaqta rurashka runaka krishkamantami kawsanga nikun. Mana kanchu ñukanchik imata rurashkamanta. Ashtawanpish kanmi krishkallamanta paypak churi Jesucristopi. Ashtawan apóstol Pablo nin Romanos 3:27-28 pi shina kaqpika. Imamanta hatun tukuna tiyanchu? Ñamana tiyanchu. Imamantari mandashkapi nishkata rurashkamantachu imasi. Mana chaymantachu. Ashtawanpish Jesusta krichun mandashkata chaskishkamantami chashna tukun. Chaymantami mayhampish mandashkata sakishpa kriktami ima huchachina illaqta ruran nikunchik. Tukuy shunguantik kayta ñukanchik rurashka kashpaka rurashkakunawanmi rikuchishun. Ñukanchikka kishpichishkami kanchik krishkallamanta. Shinapish kishpichik krinaka mana paylla shamunchu. Katik hatun yuyaymi kay reforma protestantipika Cristolla. Kaymi tukuypak sapi kan. Colosenses 1:18 pinin tandanakushka krikkunaka Cristupak cuerpomi. Payka paykunata mandak umami. Tukuyta pay kallarichik kashkamanta tukuy imapipish payllatak punta kankapakmi wañushkakunapak chawpimantapish pay punta kawsarirka. Kishpirinaka Cristuta charinami. Shinallatik Colosenses 3:11 pinin chaymanta kunanka judiokunapish griegokunapish charishka aycha punta karata fetishkakunapish chayta mana rushkakunapish shuktak llaqta runakunapish urku runakunapish amuta sirviqkunapish mana sirviqkunapish ña mana chikanchu. Cristoka tukuykunapaqmi payka tukuykunawanmi kawsakun. Kishpichi Jesucristoka pi mana ruripaqtami rurarka kay ishkita. Shukpika paymi Diospaq ñawpaqpi kashkata rurarka kazushpa tukuy mandashkakunata. Tukuy mandashkakunatami kishpichi Jesucristoka paktachirka y chashna kashkata rushkata Dios chaskirka. Chaypa washaka hatun cruzpimi wañurka pay ima huchachita mana charishpapish. Kaytaka pi mana ruytukurkachu. Kishpichi Jesucristo llami rurarka. Hebreos 10:14 pishnin payka Diospaqlla kaqkunataka shuk kutin Diosman kushkallawan wiñaypaq ima huchachina illaqta rurarka. Cristowan tandanakushkamantami tandachishkamantami ñukanchik kishpirinaka tiyan. 1 Corintios 1:30-31 pishnin apóstol Pablo rimashpa kay hawa ashtawan karin Tayta Dios ataqmari kankunataka Cristo Jesuswan shukllata rurarka. Payta riqsishpamari alli yachayta kurka. Paymantami ima huchachina illaqta rurarka. Paymantami Diospaqlla chikanchirka. Paymantami kishpichirka. Chaypitaq karinpish Dios kishkachishkapi mayhampish kushikusha nijka mandak Diosmanta kushikuchun nishka shinataq kushikuchunlla. Cristo Jesuswan tandalla kashpallami kushikuna kanchik ima huchachita mana charishkamanta kishpichishkamanta shinallatak huchamanta millimanta karuyachishpa anchuchishpa paypaqlla chikanchishkamanta. Shinallatik 2 Corintios 5:21 pishnin Cristotaka mana huchayuq kaqpipish Tayta Dioska ñukanchikmantami huchayuqta shinallatak rurarka. Tayta Dioska Cristollamanta ñukanchik ima huchachina illaqta rurasha nishpami chashnaka rurarka. Kishpirinaka
Kallarimanta tukurikama Diospi mi kan. Filipenses 3:7-9 kama nin, ñawpaka tukuy chaykunami ñukapajka, mana hawalla balij karka. Apóstol Pablo rimakun, tukuy pay imalla kashkata, ñawpa Cristo Jesusta manari risishpa imatroshkata, pikashkata, tukuy chayta nikun. Chashna kajpipish Cristomantami, chaykunaka yanga rikurikpi, tukuyta shitarkani. Hasta wankarin, ñukata mandak Cristo Jesus manta yachanaka, tukuyta yalli sumak allimari. Chaymantami, ñukapaj tukuy imalla allilaya kashkataka, yanga kajta rikushpa shitarkani. Cristota huyashpa, payta charingaraykumi, chay tukuytaka, mapa ñukuta shina sitashpa, ñamana yuyarini. Mandashkata paktachishpaka, ima huchachina illak mana kay tukushpami, Cristota krishpa, paywan shuklla tukurkani. Dios mari krikllapi, ima huchachina illakta rurana tukushka. Kishpirinaka tukuy mi Dios manta. 1 de Timoteo 2:5 pishnin, shuklla Tayta Dios mitian. Tayta Dios manta runakunawan, runakunamanta Dioswan rimakpish shuklla mitian. Payka, runa ichayuq tukushka Jesucristomi. Kishpirinaka shuk regalo kajpika, mana huyipajkuna kajpipish, y Dios mi ñukanchikmanka, huyashpalla kishpirinata kun. Kampish ñukapish, mana huyipajkuna, hasta wanpish hatunta llakichishkapagmi kanakarkanchik. Chashna kajpipish, paypaj churiwanmi kishpirinata ñukanchikman kun. Chashna kajpika, pitik ashtawan allinishka kanataka chaskinakan, pitik ashtawan hatun yachishka kanaka kan. Ñukanchikman kishpirinata kushkamantaka, payllami hatun yachishka allinishka kanakan. Chaymantami tukuripika, ya Diosa allinishka hatun yachishka kanakan. Apóstol Pablo kay Romanos libro pika rikuchinmi, runakuna imashina hatun llakipi, huchapi millaypi kawsakushkata. Shinapish chaypimi, ya Dioska rikuchin, hipapak rurayta, hintikunata kishpichingap. Kaymi may sumaq kan. Chayta rikushpami, Apóstol Pablo kay shina kutichin, Romanos capítulo 11, verso 33 manta 36 kama. Tayta Dios pag yuyayka, tukuyta yalli sumagmari. Payka tukuy imatapish yachagmari. Pay imata yuyakushkataka, pimana yachay tukunchu. Pay imashina rurakushkatapish, pimana yachay tukunchu. Mandak Dios imata yuyakushkataka, pitak yachan. Manakashpaka, pitak paytaka yachachishka kanga. Manakashpaka, hipata tigrachishunka, pitak imata Dios manka ñawpachishpa kushka kanga ninmi. Tukuy llatak Dios rurashkamari, tukuy mari payllamantataq, paypaqllatak tiyakun. Paytaka, wiñayta sumaq yachishka kachun, chashna kachun. Tukuymi paymanta shamun, tukuytami paypaq rurashka. Tukuy pay rurashkaka paypaqmi. Tukuy chaymantaka, ñukanchik huyak Diosmi, allinishka, hatun yachishka, wiñayta sumaq yachishka kana. Mana tukuy pay imata ruskashamanta, hasta wanpish, tukuy ñukanchik ima ruskakunapipish. Efesios 1:5 nin, Dioska hatunta huyashkallamantami, pay kikin chashna ruranata munashka. Chaymantami ñukanchiktaka, Jesucristo manta, paypaj kikin wawakuna kachun, ñawpamanta chikanchishka. Ñukanchikka rurashkami kanchik, ñukanchikka kishpichishkami kanchik, paypaj shutita hatun yachishpa kawsankapaj. Kishpirinapika kikin ñuka imata mana rurashkanchikchu. Chaymantami 1 de Corintios 6:20 bikanin hasta wanpish tukuymanta yalli baliwan randishkami kangichik. Chaymanta kankunapaj cuerpo wanpish, espíritu wanpish, Tayta Dios kushikunata rurashpa kawsaychik nin. Chinallatik capítulo 10:31 pipshininmi, kankunaka kaytami yuyaypi charina kangichik. Imata mikushanishpa, imata obviashanishpa, imata rurashanishpapish. Kaywanka, Tayta Dios kushikungachu imashik nishpa, chaytaraq yuyarichik. Kay punllakunaka imamantatij kay reforma protestante nishkaka mayvalij kan. Kallaripika nitukunchik, kay iglesia tradicional, iglesia católica romanaka, chayshina llatinmi katin. Wajinkunakari ninkunami ashtawan anchayashkami, reformaka manarij tukurishkachu. Chaymanta ñukanchikka, ya Dios pakshimi alliwilli evangeliota parlashpa willashpa yachachishpa katina kanchik. Ya Diosta mañana kanchik, ya Dios ñawikunata paskachun, panda yachachishkakunata sakishpa, ya Dios pakshimi alli willayta chaskichunkuna, uyachunkuna. Ya Dios pakshimi Biblia mantigrachunkuna. Mana paykunalla,
Achka iglesias evangélicas kunami, tradiciones kunata, costumbre kunata, y a Dios shimi Biblia hawa pichurashkakuna. Achka legalismo nishka tiyan. Ñukanchik kawsayta, ñukanchik ministerio kunata, y a Dios shimiwan chimbapurana, rikuna kanchik, susuna kanchik ni tukunchik ima rikunatapish, y a Dios shimi Bibliawan. Chaymantami ñukanchikka y a Dios shimi Bibliata, parlashpa, willashpa, yachachishpa katina kanchik. Y a Dios shimi Bibliami ñukanchikta mandak kan. Y a Dios shimi Bibliami tukuri shimitacharin ñukanchikpakka. Kay mundo kay pachapi hintikuna kaytachayta yuytukun, kaytachayta ni tukunkuna, tukuri shimitaka Biblia micharin ñukanchik kawsaypika. Kishpirinaka mana huypakta huyashkallamantami, Cristo llamantami, Crishpallami kishpirinchik. Ñukanchik y a Diosa allinishka hatun yachishka kachun. Kay pichka hatun yuykunaka ñukanchik krikashkata rikuchikkunami kan, asayachishkami kan. Ñukanchik imata krina, ñukanchik imata katina, imata krinapaj. Kay reforma protestante paj pichka hatun yuykunaka asayachishkami kan nitukunchik ñukanchik kallari doctrina, ñukanchik kallari yachaykunapaj. Krikuna imashina kanata rikuchikmi kan, yachachikmi kan. Chaymanta ñukanchikta kishpichikta allitaj katirashun. Shinallatik alli willi evangeliota parlashpa willashpa katishun. Payllami allinishka, adorashka, alabashka, wiñayta sumagyachishka kana. Chashna kachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka. Tukuytami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.